NDC akandifo ye wa Asante Achim North abato mpesua so na wofre constituency home penifo electoral commission police chiefs nananom ne amanyofo nyina MC wa Asante Achim North mensi mo Francis Otibuaten wakoka asembia ma enen mo ababonte a wo kire kwan obefa so a afia bato no obewiem. NDC amanyokwe wa Asante Achim North abato mpesua so kire mu a sa oduye hu atue kakra beto abonte a won matibie MC ne nua be ma wuti akenten ena etwetwe nkomo ewa ma ya wo kire enhyehyeye bi a wonum susu se waye a ebeboa amwatimi edi nkonim ewa abato mu nsɛmtwefo nhye mu ekoso wa agogo abato mpesua so na NDC titire ne Peter Agbaje edeto abato commission enim Abo Francis Otibuaten e waso ode ne dipre as MC ansane akoto aba no se de be ya asumdue beba because utie ne tape na wode aba abonten na wase oni MP awie bibia 90% of EC officials na de omunyina ye MPP4 and a ballot boxes no ye to abani wi a won be swap omo no de bi free aba na omo de change the emprofo Asante Achim North asa like akoto agum enwachi nipa wogina kwanten kro wa Asante Achim North ohene kwa me frempong ensu kire mu e wo se mensini krachi sensem ekoso nyina eye no kra di a emra no etwe na so MC mu a wa we music head na woni MP ti bi kotena se bopo bi se ya e ade ehu pa so what de ekoso na Asante Achim North even we are not safe you safe because sempanifu a enim se moda mensina no a se mo boy ho ban mo dwadwen pa maye no mumom e dwen kwan va so adi bone